gusa abasirikare n'ibikoresho bikomeje kugenda bizanwa uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni ishusho rero y'urugamba ubona yuko rurimo icyitwa itandukaniro rya riri itandukaniro dukurikije uko byari bisanzwe bimenyerewe ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi Fdnb nk'uko bari basanzwe bakora cyane ku mirongo mbere ku rugamba kuko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kuzana abasirikare benshi kuri Powezero. Ni mu gihe kandi hano muri ho plateau imirwano ikomeje cyane, bikomeje kuba urujijo. Ababogamiye ku ruhande rwa Fardc bati ku mugoroba wo kuwa kane ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere 2026 abarwanyi ba M23 barashe igisasu cyaguye mu isoko mu gace ka Sange muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Bagakomeza bati amakuru aturuka habereye ibi aravuga ko iki gisasu cyari kigambiriye abarwanyi ba Wazalendo bari bahanganye nabo muri M23 muri aka gace kubera cyaguye mu isoko cyahitanye abaturage b'abasivili bahita batarimo badafite uruhare mu mirwano nk'uko byemezwa n'amasoko atandukanye. Harabarurwa abantu 7 bapfuye mu gihe abandi benshi bakomeretse, bamwe muri bo bajyanwe kwa muganga ndetse no ku bitaro bitandukanye. Ubuyobozi bwaho ibi byabereye buratangaza ko bakomeje gukurikirana uko ibintu bihagaze mu gihe umutekano ukomeje kuba muke muri aka gace. Naho indi page y'abandi babogamiye ahandi bo bagize bati mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'iz'u Burundi hamwe n'abarwanyi ba Wazalendo basubije mu maboko agace ka Powezero gafatwa nk'ahantu h'ingenzi ku mutekano kuwa kane. Umutekano wongeye kugaruka, ibiro bikaba bibaye inyuma y'imirwano ikaze yamaze amasaha menshi yanganishije ingabo za leta n'abarwanyi batwirwaneho bafatanyije n'ihuriro AFC. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano zitandukanye aravuga ko imirwano yakoreshejemo intwaro ziremereye mbere y'uko Fardc bafatanyije bigarurira aka gace burundu nk'uko byemezwa n'amasoko yizewe aganira n'itangazamakuru by'umwihariko Kivu Morning Post. Gusubirana Powezero kwa Fardc biri gufatwa nk'intambwe ikomeye mu mugambi wa leta wo kugarura umutekano mu bice byo mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko mu duce twari tumaze iminsi tugenzurwa n'imitwe yitwaje intwaro. Abaturage bo muri aka gace bagaragaje icyizere cy'uko kugaruka kw'ingabo za leta bituma umutekano wongera kuganza nubwo hari impungenge z'uko M23 ishobora kuza kuharasa. Ubuyobozi bwa gisirikare buratangaza ko ibikorwa bikurikirana bigomba gukomeza bakigarura ibice bitandukanye. Aho rero Muri Yakutumba William we avuga ko intego bafite ari uko bagomba kwerekeza mu Minembwe naho bakahigarurira. Ni mu gihe ariko hagati aho abaturage bo bakomeje kugenda bagaragaza ko bababaye kandi bari mu gahinda gakomeye bijyanye n'ibiri kugenda biba. Abaturage bati reba nk'ibyaraye bibereye Sange, abaturage nitwe tubabara, abaturage barenga 7 bapfuye, kuri ubu tumaze igihe kinini duhunga tuzinga tuva mu byacu. Ni mu gihe kandi abo ku ruhande rwa Fardc bo bagira bati nibyo koko dukomeje akazi, nyuma yo kwisubiza Powezero turakomeza tujye mu bindi bice bitandukanye. Ironi nabyo byatumye muri ho plateau naho urugamba rukomera ruba rubi cyane nkuko bigaragara kandi binemezwa n'abari muri ibi bice. Baravuga kandi baduhaye ubuhamya ko kuva mu gitondo cya kare hakomeje kugenda hagaragara ibijyanye n'imirwano ikomeye, aho rero bigaragara ko droit international humanitaire itari kwitabwaho, aho abaturage bo mu kibaya cya Rusizi na Fizi bakomeje kuba mu bwoba n'icuraburindi bategereje ko amahoro yazongera kugaruka muri ibi bice. Amakuru dufite nuko muri Pra do Ruzizi hakomeje kubera imirwano, aho rero bari gukoresha uburyo bwa hitandurani tactics bikaba byabangamiye abaturage. Hari kugaragara déplacement massif de population nkuko rero bigaragara. Fardc ifatanyije na Barundi bari gukora contre offensive, kaba rero bari guhura
n'uburyo bw'imisozi miremire bakarwana nk'uko bigaragara. Biravugwa ko mu gihe imirwano ikaze ikomeje kubera Uvira mu bice by'ahitwa Mutambara muri teritwari ya Fizi, umutwe wa twirwana ukomeje ko offensive territorielle mu rwira ngo wigarurire ibindi bice muri groupement. Andi makuru ari nayo atugeraho aravuga ko imirwano kuri ubu ikomeje kubera mu misozi ya Sange nyuma y'uko ari kuraswa imbunda ziremereye za morotse ndetse na za PKM nk'uko ababiduha babitubwira. Baratubwira ko kandi kuri ubu Fardc yatangaje ibitero bifite umubare munini w'abasirikare benshi barimo, aho amakuru ari guturuka muri Roko Informa muri M23 aravuga ko uyu mutwe uri gukoresha uburyo bugezweho mu gisirikare bwa stratégie de défense mobile wimura ibirindiro byawo mu buryo bwihuse, ugakoresha ubumenyi bwayo bwo kurwanira kuri tere advantage nk'uko bigaragara. Ni mu gihe kandi bizabaye bibi cyane Runingu ho ari kuba combat rapproché hagati y'impande zombi, hari guhangana mu buryo bwo kunterano ibizwi mu gisirikare nka cross combat niko biri kugenda. Ni mu gihe kandi bivugwa ko Kavimvira ukomeza mu misozi hagaragaye kamyo militeri ndetse na vekire burende rajeri zitwaye ibikoresho n'abasirikare. Bigaragara ko habagiye kuba urugamba rukomeye nyuma y'uko Hibu Special Force ndetse n'abasirikare bafite uburambe mu kurwanira mu misozi bamaze gukora renfort massive, aho abasirikare barimo abakomando kabariwe bamaze kwitereka ku mirongo imbere y'urugamba, harimo ba Mudawusha neza bari Sange. Biravugwa ko kandi imirwano ikomeye irakomeje Runingu, Kigoyi, Katogota ndetse biravugwa ko hanga harimo artillerie rudre mortier de calibre 120 mm roquette kuva mu gitondo cya kare rwambikanye nk'uko Karemba Aimable agiye kubitubwira mu buryo bwiramvuye. Abaturage nibo bakomeje kugenda bahunga ibiri kugenda biba. Karemba Aimable waramutse neza? Karemba Aimable waramutse neza? Waramutse neza. Aimable, kugeza ubu mpaye ubutumwa urambira uti Runingu, Kibogoye, Katogota, Sange ho plateau ibintu bimeze nabi. Kugeza ubu ni iki kijya mbere? Karemba Aimable uratwumva? Karemba Aimable uratwumva? Turumva ku murongo wa telefone. Yego, bihagaze gute kugeza ubu Aimable? Yego, cyane cyane hano muri plateau cyane umusozi ya za Runingo. Yego, niho ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, aho uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi Fdnb kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Fardc, ariko cyane cyane abasirikare ba Fdnb nibo bakomeje kugenda bagerageza gukora icyitwa advance bigira imbere gake. yego, ibi gukorwa mu ntego ndetse kandi mu mugambi ukomeye w'igisirikare cya Fardc ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo, aho bari guhuriza hamwe imbaraga. yego, kugira ngo bahangane n'umutwe wa M23 bawukure mu bice byose uherereyemo, ariko cyane n'ubundi bo icyo bashaka imisozi yegeye muri plateau ndetse kandi imisozi ya hano hafi n'ubundi no mu bice byegereye hafi na Powezero. Urabona ko ari byo bice by'ingenzi bikomeje kugenda bigabwamo ibitero cyane cyane hano muri Sud Kivu ugereranyije n'ibindi bice bitandukanye. Ariko cyane rero izo misozi ya Runingo yagiye igaragara ko ari imisozi ikomeje kugenda izanwamo cyane abasirikare b'Abarundi mu ishusho itandukanye niyo turi kubona, kuko si gusa abasirikare n'ibikoresho bikomeje kugenda bizanwa uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni ishusho rero y'urugamba ubona yuko rurimo icyitwa itandukaniro dukurikije uko byari bisanzwe bimenyerewe ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi Fdnb, nk'uko bari basanzwe bakora cyane ku mirongo imbere ku rugamba, kuko urabona yuko barakariye ku rwego rudasobanutse kandi bakavuga yuko batari buze guhagarara ukurikije uburyo situation ihagaze. Yego, kudahagarara nuko bafite imbaraga zo gukomeza, nuko wenda hari andi makuru hari wenda agaragaza imbaraga zidasanzwe zo ku mirongo imbere y'urugamba. Niye mpamvu ituma bitari buze guhagarara Karemba Aimable? Impamvu rero itari buze gutuma Abarundi bahagararana yindi, bo baravuga yuko ibice byinshi by'ingenzi bo bashaka kubikuramo. Yego,
cyane bo baravuga yuko rwose icyaha cya rusizi bagomba kugikuramo, bavuga bati twebwe kuba twakuramo icyaha cya rusizi biraza kudufasha ko n'ubundi igisirikare cy'umutwe wa 23 aho bacishaga imisambi yabo y'ibikoresho ndetse kandi n'abasirikare batugotagotera mu nzira biraza kubahagarika mu nzira ya nyayo kandi igaragara buri wese. Niyo mpamvu ubona yuko uduce twinshi dutandukanye rero uruhande rw'igisirikare cy'Uburundi Fdnb bari kugenda basa naho batangatanga mu bice byose bitandukanye, ariko navuga yuko ahantu n'ingona ahantu hari strategique kuko biroroshye cyane kuba bakomeza kwerekeza mu bice n'ubundi bavuga yuko bashaka kwinjiramo bya za Kamanyora. Urabona yuko byoroshye cyane yuko bakwinjira muri ya misozi ya za Ruburure, biroroshye cyane yuko ahitwa za Kakamba bahingira baciye muri bino bice, ariko nanone bakoresheje uburyo bwa tactics nyinshi cyane nk'uko bari no kubikora. Bivuga yuko ibi byose kandi binayobowe n'abasirikare ba Tanzania ku mirongo imbere ku rugamba, bivuga yuko aribo bantu bakomeje kugenda batanga ubudasa butandukanye n'uburyo abasirikare bari basanzwe bahangana ku mirongo imbere ku rugamba hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Karemba Aimable, biri kuvugwa nubwo tutarabona gihamya ko Uburundi bwa buri kohereza ibikoresho bitandukanye cyane na mbere, aho bari gukoresha cyane cyane kavimvira bazana ibikoresho byinshi muri Uvira. Ukuri guhari ni ukwe nk'umuntu ubikurikiranira hafi. Bipango ibikoresho byo kuva Uvira yafatwa Abarundi n'ubundi bagiye bazana abasirikare ndetse kandi n'ibikoresho, ariko bo baravuga yuko kavimvira n'ubundi ari igice cy'ingenzi ndetse kandi kigomba kubafasha gukomeza kohereza imisada, yaba ari imisada yakorezwa imisozi y'Iminembwe, yaba ari imisada ishobora kuzamuka kuri n'umuhanda w'Utusunari 5 uva kavimvira uzamuka Kiba mu misozi igana Sange. Birumvikana ko ari mu cyerekezo kigana za Kamanyora, yaba ari imisada n'ubundi ishobora kwifashishwa mu bice byinshi bitandukanye. N'ubundi niyo mpamvu igisirikare cy'Uburundi guhera hagati mu ntangiriro z'icyumweru gishize kugeza na n'ubu, urabona yuko igisirikare cy'Uburundi gikomeje kugenda cyohereza imisada y'ibikoresho ndetse kandi n'abasirikare mu buryo bwinshi kandi butandukanye. Bwana Karemba Aimable, nyuma y'ibi bitero bibi bisasu byarashwe ahangaha Isange byahitanye abaturage barenga barindwi b'abasivili, kugeza ubu umwuka ari n'imwuka umeze ute nyuma y'uko bigaragaye ko mu bice bituyemo abaturage ibisasu biri kugenda biraswa bigambiriye kuraswa ku birindiro za Fardc n'abazarendo? Ubungubu aka kanya umwuka uhari navuga yuko ibisasu bikomeje kugenda biterwa bigamije kugwa muri ingabo zigenzurwa n'igisirikare cya Fardc. Yego, ahangaha navuga yuko ishusho fatizo y'urugamba uko Fardc nayo iri kubona ko 23 iri kugerageza gushaka kugaba ibitero mu ishusho fatizo itandukanye n'iyari isanzwe. Ubungubu igisirikare cya Fardc ndetse kandi n'abafatanya b'ibikorwa babo, urabona yuko icyo bari gukora bo baravuga yuko bagiye gukora buri kimwe cyose gishoboka, bagakora ingamba z'ubwirinzi bwo mu kirere, nubwo bigaragara yuko umutwe wa 23 uri kubikora mu buryo bwa vuba kugira ngo ugere ku ntego zawo, cyane bijyana n'izindi tactics zitandukanye zo kwinjira mu bice Fardc ririmo, kuko Fardc igerageza kongera ingufu cyangwa n'ubwenge bwo gutera 23 niko uyu mutwe nawo wongera ingufu zo gushaka uburyo bundi bwo kugaba ibitero. Yego, mu yandi makuru mbere ko turi buze gukomeza n'ubundi tukajya mu bice byaho Plateau naho katubwira ibiri kuba, reka tubwire abadukurikiye ibijyanye n'uko Burundi bweretse amahanga ko budateganya gufungura umupaka wa Gatumba. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana kuwa kane n'abahagarariye ibihugu byabo muri iki gihugu ndetse n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga n'akarere yemewe mu Burundi baganiriye ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo n'ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo mu Burundi. Umupaka uzongera gufungura igihe ibisabwa byose byujujwe, nicyo gisubizo Minisitiri yahaye mu diplomate kuwa kane ku itariki 29 z'ukwezi kwa mbere 2026 ku cyicaro gikuru cya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Bujumbura, ubwo yatangaga ikiganiro mu bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo n'impunzi z'abanyekongo mu Burundi.
nk'uko bizatangajwe n'umuyobozi wa diplomasi y'u Burundi mu minsi ishize twabonye ibikorwa, agira ati mu minsi ishize twabonye ibikorwa bimwe na bimwe by'inyeshyamba z'abarundi zakomeje gukorana M23 n'ingabo z'u Rwanda kandi zigeye imbere zigana ku mupaka w'u Burundi. Ku rundi ruhande rwa Rusizi turakurikiranira hafi uko ibintu bihagaze. N'imbere yo gukomeza yagize ati Uburundi ntabwo bwigeze bushotora umuntu uwo ari we wese, ariko mu gihe imipaka yacu igeramiwe Uburundi ingabo zacu ndetse n'inzego z'umutekano zacu ziteguye kurengera ubusugire bw'igihugu cyacu. Usibye uyu mutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara na FRN ya Nzabampema, Minisitiri Edouard Bizimana ntiyemera ko inyeshyamba za FDC zikomeza kwemeza ko ziri kumwe n'ingabo z'u Rwanda zavuye mu mujyi wa Uvira. Aracyamya ko zikiriyo kandi zigikomeje operation. Ngayo gukora bwana Karembaye Mabbre ni byatangajwe na Dr Bizimana Edouard, Minisitiri w'ububanyi n'amakungu w'u Burundi. Ndagira ngo rukomeze no gutubwira operation ziri gukorwa n'igisoda cy'u Burundi mu bindi bice ku zindi axe. Ruvango ku zindi axe operation ziri gukorwa, navuga yuko ari nko mu bice byegereye Baraka nko mu Misozi ahitwa za Kabanza, aho hazanye abasirikare benshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi Fdnb, n'abasirikare bazanye mu masaha ya mu gitondo bashyizwe mu misozi yegereye hafi n'ikiyaga cya Tanganyika, bambutswa berekezwa Baraka. Bakavuga yuko imisozi y'Baraka impamvu igisirikare cy'u Burundi gikomeje koherezamo abasirikare benshi nuko n'ubundi uyu mutwe wa 20 gifite umugambi ukomeye cyane wo gukomeza kwa divansa winjira mu mujyi wa Baraka uturutse hano mu misozi yegereye za Kabola no mu misozi ya hano hafi na za Minembwe. Ibi rero ni gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi, aho bivuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyo mu mwihariko wabo bavuga ndetse kandi bemeza ushingiye ku biri kugaragara bari gukora, bavuga yuko bagomba kurinda ndetse kandi no kwambura umutwe wa 23 ibice byose ufite, aho n'ubundi imisaga y'abasirikare koherezwa Ibaraka n'ubundi abenshi muri bo bagikomeje imbaraga zikomeye zo kwerekeza mu bice byose bya Kivu kugira ngo babirinde no kwigarurira cyangwa kwikiza ibice 23 ifite. Yego, naho kubirebana no kuba nabo barwanwa byo bihagaze gute? No kuba wenda abo bahanganye babagerageza kubasubiza inyuma byo bihagaze gute? Nuko kugeza ubu ngubu nta kidasanzwe navuga yuko wenda ubu ngubu wenda nko hano mu misozi y'Ibaraka cyangwa Kivu nta operation idasanzwe abaye dukurikije umutekano operation zabaye ku munsi w'ejo zimeze. Gusa haravugwa amakuru yuko mu masaha y'imbere agasozi kitwa Karemberenge gashobora kumvikanamo imirwano, kuko ni agasozi navuga yuko kari strategique kitegeye ibice bya Kasoti, kitegeye mu birembo bya Mwenga, aho amako akomeje kugeza imikanda no ku mihanda itandukanye. Aha nakomoza no ku muhanda Rusensinari 529 uvuye mu byerekezo bya Mwenga umanuka gatoya Kivu ku muhanda n'ubundi uhuza umuhanda uva Kivu yerekeza Karimi. Aha rero Karemberenge amakuru mfite mpamo nuko ashobora kuba imirwano ikomeye, kuko mama kwaka kiri kohereza abasirikare kuva za Kasoti no mu birembo bya Mwenga bagana mu byerekezo bigana hafi na za Karemberenge. kandi igisirikare cy'Uburundi nacyo kiba kiri gukora abasirikare ahitwa Kabanja, Makunji, Marindi no mu bindi bice bitandukanye bagana mu byerekezo n'ubundi bihuriyemo n'imihanda iva Kivu Minembwe no mu bice bitandukanye bya Mwenga bagana mu byerekezo bigana za Karimi. Yego, Karembaye Mabbre, noneho tujyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu muri Nord Kivu bihagaze gute, ni iki kiri kujya mbere? Y'Amajyaruguru nta kindi ni no mu misozi ya Rugero, niho nakomoza cyane kuko niho situation navuga yuko itoroshe. Yego, mu misozi ya Rugero ubu Fardc ikomeje kugorwa cyangwa gukora kimwe cyose gishoboka kugira ngo irebe yuko yagaba ibitero muri biriya bice bya Rugero, cyane no mu misozi yegereye ahitwa za Moro, mu misozi yegereye za Kavinyonge
kuko baravuga yuko mu gihe baba bakuyemo iriya misozi ya za Kavinyonge n'ibindi bice bitandukanye bya hariya muri Rubero, ibi bishobora kuba byafasha bikomeye Fdc kuba iriya misozi ya Kavinyonge ishobora kuba inzira nziza cyane yo kuba bafata biriya bice byegereye hafi ikiyaga cya Edouard. Ikiyaga cya Edouard rero kikaba cyabafasha kwinjira muri iriya misozi n'ubundi isanzwe ivuga ya za Karimba, Bunguru ndetse n'imisozi yegereye Butungi, utibagiwe imisozi ya za Mushenge iri muri pozisiyo za Rubero, ariko nanone zegereye muri teritwari ya Rushuru, mu gihe kandi biri gukorwa n'igisirikare cya Fardc n'ubundi n'ibisada bivuga yuko iri guturuka i Butembo mu byerekezo bya Marinde n'ahitwa za Bunyuka, hafi n'imisozi yegereye ahitwa za Butuhe, naho amakuru mfite ngo nuko hakomeje kugenda hazanwa abasirikare benshi cyane bagomba kugaba ibitero mu misozi yo muri teritwari ya Rushuru. Ugendeye ku biri kugaragara, haba hari icyizere cy'uko intsinzi ishoboka? Ibyo birashoboka cyane ukurikije imbaraga FDC ikomeje kugenda izana ku mirongo y'ibiri porogaramu. Yego, Bwana Karemba Aimable, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego, murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye y'abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Uhita ushonda sabone ntuzongere guca gukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.